Here and welcome back to my channel. So guys, we're here at WOORIJIB. I'm with my Riot Squad. Oh, Guapito, Mr. Guapito, ayan. Again, Chasing James and Harley, long time no see, and Jude, Rico. So guys, nagpaabot pa mi sa uban. Sumali pa sila CJ and sila Antoy. Ambot lang kung makaabot sila Antoy. Pero mag-mini exchange gift me. May camera. So, nagluto-luto namin guys. May pala yung I tell you guys, this is one of the best Sumgyupsal and buffet restaurant in Cebu. So, manager ilang kuhan guys, ilang mga rates sa ilang Sumgyupsal. Sila 299. So, inclusive of unlimited plain pork, Sumgyupsal, and honey. Ang 399 kay 6 meat na combo. Na sila cow Sumgyupsal, pork bulgogi, and spicy Sumgyupsal, and plain pork. So, muna siya guys. Mayo hawin. Pwede na ka. Pwede ngayon. Mr. Chef, dali siya ano dahil Rico dahil. Na CJ, dali CJ. Sugaton sa masipang pakpak. CJ is Shada. Let's eat, guys! Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is Uy, nagtapang ko, di ba? Hello mga hubis. Itapang ko tuyok. Oh yan, si Tikaon. Grabe kayo. Ipaningot ka ni ko. Si ko ano, kanang tuyok. Hello, man ako kaon. Ikaw may sigkaon. Ginian ko ba? Actually guys, this is my third time na mag-Sumgyupsal. Yeah. Ang second time na ko, katong dito ko sa Manila. So, nato siya i-shrimp. Nga, kuhan, karon nasad ko nakatunog kayo. Kailangan ko sa chopstick. Oh, hindi ko kuhan ito. making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. Mainit lettuce, guys. Lettuce, Before sa next na bring it. Ah, okay. Sabi ko 15 minutes kayo, ulit na ta. Oo, ulit na bitaw ito. Datuloy ako tanan. So, Antoy, din ka ganun, Antoy? Na, talaga good guys. Isang dagat pa guys, hindi na ako makitaan. Pang 4th week ko na to. Magdagat pa tayo sa Tuesday. Tuesday po. Tuesday na po. Again? Asa man? Sa katambang Di ko kukuya ka to. Huwag makamabasagap ka? Sa ibang matres? Like, one more kira. Okay, ibang 4 matres. years, 4 years na rin ba? Kaya joking nakabuko. Sorry ba, nagburot mo? Tawang-tawa. Okay na siya. Kanya, nangutan na kung magpa-upgrade, mag-good ko. Kaganahan ko nga. Matanggal-tanggal na siya. Like, kung ganahan na mi, ditaod ra, kung detachable. That's the right word. Kung detachable ba siya. Ningon mo ng doctor nga okay ra daw. Like, ma-remove na mo siya. I-charge na mo siya kung low ba. Pwede na po daw mo siya magamit na siya. Pwede pa rin. Manghuam niya ako ni Antoy or ni Nico sa ilang matres na. For rent na siya. For rent. Kambing ka, girl. Lakopit ba ito ba? Ako ba, Sir Jude? Busog na kayo. Wala ba yung Ganyan yung mama, sir? DJ? Oo. Ikaw na naman, sir.
Thank you, Stel. Kaya mo yan, sir. Kaya mo yan. Ano sabi mo? Thank Happy you. birthday. Pag-ibig ko'y Ay, cheers guys. Cheers. Hindi ko nakita yung Hermel, by the way. Jo. Harley lang malakas, oh. Aura kay ba? Di pa, mems. Kulang pa, mems. Daisy, wait! Sige na, kato lang ito may buha. Ano pa sa hugaw sa ani? Bantay, ha? Yay! Nanotan sa kuha ni Harley. Katong original, no? Katry mo original. Katry mo original. Itong blue? Katong blue. Gitagaan na yung kuhan, guys. Free na soju. Alright, days friends. Malamig kaon, guys. So, sumhot ni Antoy, guys. Si Antoy, kita makaputan niya, guys. Uy, grabe siya. Kasi kulay lang kami, pero hindi ako nakaubos niya. Karon kay mag-exchange gift me. Bale, ato do exchange gift, guys, kay the left-right na game. So, left-right. Kasi mga na mga gift dire. Kasi na gift. So, ang nanay gift, ang na mag-circle, kay yung left, ipasa man siya sa left o sa right. So, kuan siya. Kasi mabasa, ikay basa ni. So, bali, kung makadungog mo left na word, ipasa ninyo ang gift sa left. Kung makadungog mo right na word, ipasa ninyo sa right. So, here. Santa has a problem. He's lost his Santa sock and can't remember where he left it. Left! Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing. This time, Setsu, now let's see what he left me. That's all. Ay, kasi gusto niya eh. Unboxing. 1,000 na! Wala, oy, mag-pressure ko kasi sa CJ. Wala, oy, mag-pressure. Ang ka-Hermel, guys, kay utang. So, dapat na yung interest, guys, 1,000. Ano? Uy! Uy! Sana! Uy! So! Uy, ah! Microphone! Tuloy, lahirog yun! Ang yaman! Sana all! Alam ka, dali. From me. Nakadaptive man eh. Yeah. From June! Kung na naman. Yay! Oh! Uy, ako mo na! Kalisin na lang magkaroon. 1,000. Parang hindi ko alam yung laman. Sure ako hindi ko alam. Daisy. Nagdungan, nagkulang ka namin, nagpalitan eh! Nakatawa na siya sa isun. So ito talaga yung laman niya guys. Surprise. Tama! Na-surprise ka? Surprise. Ah! Thank you. Ay, ka, Daisy. Ano? Ito yung nakuha niya. Sa akin, guys! Worth 1,000 from Hermel. Cash. Cash, may dali, be! Ngayon mismo. Wala. Galing to kay James, guys. Kaya bias ako. Maganda to. Grabe. Uy, pagdali, kay lupat ako! Secret. Hala! Yun, no? Isa na, pre. Brief Wala! daw. Yan, Gapper Man. Uy, suya ko! Thank you very much. Feeling ko, ano to, house and land. Sa power bank, pagka na siya 10,000. price ba kayo? Na siya 3 months warranty. Bakit ang mahal niya, guys? Masa daw? Uy, 1,000 na yung mga 1,000 na. Patingin, James. Na-stress ako. Pero 10 lang yan, Sir James. 10,000 milliampere. Ano kung pakialam, basta mo. Grabe, yung school kanya nakamasal sa akong apartment. Siya dapat umipressure. Parang mali. Kasi alam niya yung... Parang mali na sumali kami ah. Mali ang press. So, saan na pagkaibaw na? Usay mong gihatag niya. Wala lang. Iba vlog ko.
Bantaya. Ako na yung mini vlog. Bantaya. Sige, sige. O ano na? Ano na? Kaya pa? Kaya ako na-pressure. Ano naman? Alright guys, so I will end the vlog here. Hope you guys enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel if you haven't already. If you're already subscribed, please hit the notification bell below so that you'll be notified whenever I upload a new video. And also guys, make sure to follow my other social media accounts. I have Instagram and Facebook. My Instagram is at iamdaysee and my Facebook page is Daisy. So that's all guys. Bye bye. All the melodies